wa kabiri Habakuki yaravuze ngo Uwiteka numvise amakuru yawe ngo mbi ubwoba. Uwiteka nguhembura umurimo wawe muri no minsi ngo hagati muri no myaka uzukumenyesha ngo mu burakari Imana wibuke kubabara. Sifa kwa Yesu Kristo. Habakuki twavuze umwihariko wiwe tudasubira kuvuga uno munsi wa none. Ariko umwihariko wiwe yari umuntu wari ufite ubusabane n'Imana butangaje ku buryo atagaza kwigwa n'Imana kuko yabwiraga abandi bahanuzi. Ahubwo Habakuki yaragendaga akayinjira naho mu bwami bwo mu ijuru. Imana igakora ibintu aha yabigenzura, yamara akagaruka kuyisaba kugira ngo hagarare hagati y'umujinya w'Imana n'abantu ba Israeli. Twavuze ibintu bizazica umurimo w'Imana abantu twabanye, reka tubibaze gusaba bivuge nitumara gutambuke turangiza. Ikintu cyambere twasanze ari urugomo, icyaha cy'urugomo. Imana ibari mu izina rya Yesu. Icyaha cy'urugomo ni icyaha gikomeye cyane. Ni ikintu kiza gituma umurimo w'Imana ufa, Imana ikagenda, Imana ikava mu bantu. Ikintu cya kabiri twaravuze ngo ni iki? Ni ukwimura Imana. Ijambo twavuga mwirinde hatabumwe muri mwebwe wogira umutima mubi utizera umutera kwimura Imana ihoraho. Ijambo rya gatatu twasanze niyo watakaje urukundo rwawe rwa mbere, Imana ihabwa icyubahiro. Urukundo rwa mbere ni urukundo Imana izikinguza umutima w'umuntu ikawushiramo imbaraga zibasha gufata wa mutima kugira ngo utazayiva. Nibutse amagambo yanditse hariya mu gitabo cy'Abaheburayo. Uyu mwanditsi yariko yandikira ubwoko bwa Israeli bwari butataniye hirya no hino. Aravuga ngo ariko muze mwibuka iminsi ya kera ngo uburyo mwihanganiraga imibabaro y'intambara nyinshi mumaze kuvirwa n'umucyo. Aravuga ngo ubundi ngo mugahinduka ibishungero z'abantu, ngo ubundi mugasangira imibabaro n'abageni b'abantu. Ngo kuko mwababaranaga n'imbohe mukemera munezerewe kunyaga ibintu zanyu, ngo mumenye yuko mufite ibindi mwabikiwe birushijeho kuba byiza. Ngo mukwiriye kwihangana kugira ngo nimwamara gukora ivyo Imana ishaka ngo muzohabwe ivyasezerano. Aravuga ngo hasigaye igihe gito cyane uzoza ntazotinda, ngo ariko umukiranutsi wanje azobeshwaho no kwizera, nyamara ngo nasubira inyuma umutima wanje tuzamushimira. Ngo ariko twebwe ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo ngo dufite kuja imbere kugira ngo twisubire bwawe. Nimuvuge ngo amen. Muza mwibuka iminsi ya kera, uza wibuka iminsi wavuganye n'Imana kugira ngo biguheshe gusubira kuyegera no kubahira. Kuko uko Yesu Kristo yari ari kera n'uyu munsi niko ari kandi niko azaho biteka. Reka tuvuge amagambo makeya hano. Ikintu kiza gituma umuntu ahembuka akazanzamuka agasubira akaba mutaraga. Mumpere bita mikrofone amfashe gusoma mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa ni 3:19. Yego. Haravuze ngo nuko nihane muhindukire. Yego. Ibyaha byanyu bihanagurwe. Ngo iminsi yo guhemburwa y'ukwiza. Yego. Ituruka ku Mwami Imana. Amen. Asante. Iri jambo niryo ntegereje kuko twosezeraniramo ikintu kiza gituma iminsi yo guhembukiza ikagera ku muntu. Uyu ni Petero wigishaga, yariko yigisha abantu bari bateranijwe no kuregwa ko umuntu wagize. Bari nimze ibintu z'amaraso ya Yesu mbere y'igihe. Numva bishatse ko guhindura gahunda nari mfite, ariko nuko babivuze
imbaraga zo kuzuka zakuye Yesu mu kuzimu n'imbaraga zikomeye rwose. Nherutse gusoma igitabo mu kuri Pasaka, ni igitabo kivuga hejuru y'imbaraga zo kuzuka. Aravuga ngo abigishwa mbere Yesu atarazuka batarabona imbaraga z'umuzuko nta bitangaza bakoze. Impamvu nuko bari bafite ubwoba, ariko bamaze kubona imbaraga z'umuzuko w'abapfuye ngo babone Imana yazuye Yesu Kristo, bandikwa imbaraga barakomera, bavuga kuko Kristo yakoraga bakora nk'izo yakoze. Amen. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ni ukuvuga ngo muri Bibiliya ugiye ugakuramo ijambo ryitwa umuzuko, Bibiliya ibisigaye ari inyantege nkeya ni amakuru, ni ibibaye histoire kuko kubindi bitabo. Kuko Pawulo yaravuze ngo niba bapfuye batazuka natwe turarigisha ibinyoma kuba twavuga ngo umuntu yozuka niba Kristo atarazuka. Ariko ngoshye kuvuga ngo ariko noneho Kristo yarazutse ngo niba muganda baba basinziriye bose. Oh, haleluya. Nimuvuge ngo haleluya. Haleluya. Kristo yarazutse. Amen. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Habo mwigisha bavuze ngo turi kumwe. Yego. Turi kumwe. Yego. Habo mwigisha bavuze ngo iyo umuntu avuze ngo Kristo yarazutse ngo Satani zifatwa n'indwara y'igicucu. Kuzuka kwa Kristo kwasigiye Satani epilepsi itazuka. Haleluya. Haleluya. Bira mugenzi wawe umurebe mu maso mbere ngo Yesu yarazutse. Tubihana. Iki gitaramo kigiye kugeruka kubera kuko twese twakwiye. Imana ihabwa icyubahiro. Hari ibintu byinshi byanejeje turi mu rugendo shuri rwo kwiga Bibiliya tugeze muri kiriya gihugu. Ugiye kwinjira mu mva ya Yesu bene hariya ku muryango bene hariya. Iyo ugiye kwinjira mu mva ya Yesu Kristo uzasanga amandiko yanditse ngo ntari hano yazutse. Jambo marayika yabiye babagore. Ayo magambo nayo kubisama amaso yasome numva asubiye kuhinduka amasha mu bugingo bwawe. Imana ihabwa icyubahiro. Nari ntarabona imva yaguye mu muntu Rwanda ashaka gukiranuka. Imva idateye ubwoba. Twahahuriye n'ibihumbagiza by'abantu. Ariko umuntu wese bariko winjiramo akicara aho Yesu yari yahabwe ntiyari bashaka kuva mu ruhu. Hari umuntu ushaka kujya ku mpanga, hari abantu bazabashingura abantu, hari uwashaka kuhasha apana kuvuga ngo bishe mu gihugu kubera abantu bazabagira ubwo kubera ko ku mpanga hateye ubwo nuko urimva yose irimo amagufwa y'uwayiguyeho. Ariko umuririmbyi waririmbye aravuga ngo kila kaburi duniani lina mifupa, lakini ajabu kukaburi la Yesu hayumo tena, amefufuka. Haleluya. Hari akaririmbo muzamuririmo kukavuga ngo imvaye irarangaye n'umugabo narabibona. Takakimva yarazutse takakimva yarazutse kunyeganyeza amaboko mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Iyo niyo sinzi y'abakristo. Hariya ku mpanga urwaruzi rwitwa mpanga hariho umwaka umwe rwuzuye uragenda rwinjira hajya mu mvu rutwara za mva bazisangura amagufwa y'abantu asigara ku musozi. Ikintu cyabayeho ni iki? Nuko leta yasubiye kugenda inama igahamagara abantu bagasubira kandi bagahamba babo mu cyubahiro
kuko uruzi rwari rwasohoye imirambo hanze n'amagufwa hanze. Kubera iki imva ya Yesu irangaye batavuze bati nimuze dusuke kandi tuyizibe, bayizibire. Hasohoye ubuhanuzi buvuga ngo nta gufwa ry'umugorozi rizobora. Ngo Imana yabwiye umwami wanjye ngo Imana ngo ntizobora. Yari kwahanuriza Yesu Kristo. Ni Dawudi wabivuze. Kuzuka kwa Yesu. Haleluya. Uzunezerwa kuko Yesu yazutse. Reka noneho igitangaza cya Pawulo amaze kugira n'amagambo ya Petero tuzosenga tubone gutanga dutandukanye dutaranye tumerewe neza twumve uko bigenda. Ikintu mvuga ntabiha, ikintu nemeje n'Imana ishobora byose, nuko hariho ikintu muzobona cyahindutse hano kuri uno musozi bigasohoka. Imana ihabwe icyubahiro. Nanjye ndavuga ngo gihinduke kuri wewe, gihinduke mu muryango wawe, gihinduke ku buzima bwawe, kinahinduke no mu gihugu cyawe. Abasizeye tuvuge ngo amen. Amen. Paulo agiye gupfa, ari mu bihe byo gupfa, yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo Timoteyo we, ngo jewe meze nk'ibisuka ku gicaniro, ngo igihe cyo kugenda kwanjye cyasohoye. Aravuga ngo narwanye intambara nziza. Ese iyo ntambara nziza Paulo yavuze ni nyabaki? Intambara nziza Paulo yavuze ni nyabaki? Ni gute intambara ziba nziza? Nimutegereze abakozi b'Imana. Biravuga ngo intambara yose izogusanga mu muhamagaro wawe, uzoyirwanira yo izuba ari nziza. Kuko utihamagaye, intambara izogusanga mu muhamagaro wawe, uzoyitabarwa na ya Mana yaguhamagaye. Ariko intambara uzorwana hirya y'umuhamagaro wawe, uzobage wifashe. Paulo aravuga ngo narwanye intambara nziza, nahirinze kwizera, murinde kwizera tafadhali. Ibihari Rwanda kwizera ni byinshi, ariko murinde kwizera. Ngo none urugendo narurangije, ibisigaye ngo mbiki bikamba ryo gukiranukirwa umwaka ucamanza ngo azamakuru wawe. Ngo nyamara sinjewe nyine n'abakunze kuzoboneka kuri bose. Hanyuma baragiye hasi ntongo mu gisagara cy'Roma, babeshera intumwa ngo nizo za twisaho hantu icyo Paulo yazize, kandi baravuga ngo promotere ni Paulo atwisuri. Baramufata, bamaze kumufata baravuga bati uyu ni umunsi wawe wo gupfa. Ikintu cyatangaje kuri Paulo, umutima wiwe yari yaraweguriye Imana. Bamaze kumufata baramubwira ngo vuga ijambo rya Imana, kuko umuntu wese bagiye kunyonga, umuntu wese bagiye kwica, bamushishije izaha yaba yarabikoze cyangwa ko aba kumubeshe, baza bamusaba ijambo rya nyuma ngo avuge. Ati none vuga ijambo rya nyuma nitumara kubona kukunyuma. Ako gatabo karavuze ngo aho harabo muri famiye yabo, abo muri famiye yabo ngo bahari bamubwira bati Paulo irenge uvuga ngo bakubabarire. Ubwo baravuze ngo barakubabarira, turebe ko utopfa Paulo. Barabaye ngo kumva bariko baramubwira amagambo ari mu mutima we, batigeze anatekereza n'umutima. Baramubwira bati ngaho vuga ijambo rimwe. Aravuga ngo yego ureke babwire ijambo rimwe, nkeneye nimumara gukora icyo mushaka. Bati ngaho ngo aje kubabwira, baramubwira ngo nkeneye kumumenya. Amen. Preza na foye preskije za la brevana saida. Ni gute umuntu w'umugabo ugiye gupfa, yari umusomi, ntabwo yari inkandagira bitabo, ntabwo yari umuntu wari barabuze icyo akora. Mu gihe cyiwe abantu benshi bari barize amategeko. Yo bahanga yari kumwica batatu, uvuze ngo icompereza ngo mumenye, ngo menye imbaraga ziwe zikijaruguru, ngo menye imbaraga zikijepfo, ngo menye imbaraga z'ubugari bwiwe. Sifa za Yesu Kristo. Ariko cyane cyane ngo menye imbaraga zamuzuye zikamukura mu bapfu. Babandi ngo bavuga ngo ni mwica umuntu
uyu nguyu si umuntu asanzwe yapfuye kare. Pawulo bamanuriye inkota mu muhogo ngo haravuga ngo icyo ntabwo menye Kristo. Niba Pawulo banditse ibitabo bingana bitya yarapfuye agikeneye kumumenya, wewe waramumenye bigeze he? Hari umurinzi uri mu kuririmba ubunyine indirimbo ikankoraho aravuga ngo bishaka isi ikamumenya ikamenya izina ryiwe, isi ngo yo kuzura amahoro agasendera. Nimuvuge ngo haleluya, arimutusha kuririmba uwo muririmba akavuga ngo ese muzamumwitane uwo Yesu mumwitane ngo umuntu wahawe umujinya w'Imana agahora umujinya w'Imana gusa. Imana ihabwa icyubahiro, yitanga umujinya w'Imana kugira ngo dukire, yitanga umujinya w'amategeko n'umuvumo wawe. Iteka ryose reka ndavuga ngo hari ijambo ryagaze ari imbabazi. Gupfa no gukubitwa kwa Yesu, hari abagabo bamaze gukubitwa, muri aba ngaba haza bakubitwa. Abatarakubitwa Imana zo bibarinde mu izina rya Yesu. Amen. Kandi abakubiswe mwihangane mure cyane. Ariko muri aba ngaba bayibona hanga barabakubita babashiramo ibiti. Gukubitwa kwa Yesu kuzakumbabaza nanjye. Ariko hari ijambo ryagaze ari imbabaza rya Yesu, ariko ejo bundi kuri Pasika nawe nyiri bagiye kumukorera izo bamukorera baramwambura. Uwo gukorera icyo gukorera akakigukorera wambaye baramwambura bamusiga gutyo yisiga ubusa. Uzi kuko n'akagahuzu baza bacora bari ku musaraba n'ibintu gusa z'ubupfasoni n'akakandi kari gahari, baragenda bamushyira kuri karefu aho inzira zahuriraga. Aho hantu ni umugabo wo guhamya narahabonye ndahagera, aho umusaraba wari ushinzwe ahitwa ngo ni Nyabihanga kwenye fungu la kichwa. Imana ihabwa icyubahiro. Mahuriro yose y'inzira aho abagenzi bose bariko bamuzunguriza imitwe ngo bakamubwira ngo wakishije abandi ngaho wikize, bariko bazungereza amacangwa yo kumugaya. Umwana w'Imana wari mu ijuru n'isi kubera jewe nawe. Nimuvuge ngo haleluya. Amahanga yarashize hejuru y'abantu. Iryo jambo ryagaze ari imbabazi. Ariko ibyo ngibyo ngo Yesu yari kubyihanganira. Nimuvuge ngo amen. Ariko ijambo ryatumye avuga ngo Eloi Eloi lama sabakthani, Mana yanjye niki kikumbekesheje. Nimuvuge ngo amen. Ngo nuko Imana yari yerekeye ikamuhereza umugongo. Icyatumye Imana yerekeye ikamuhereza umugongo ngo nuko utigeze kumenya icyaha yabaye icyaha, kugira ngo ntabwo yabaye icyaha kugira ngo iguhe gukiranuka kw'Imana. Biranditse muri Bibiliya ngo utigeze kumenya icyaha yahindutse icyaha kugira ngo aduhindure gukiranuka kw'Imana. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Aragenda umuvumo w'amategeko yose, ya mategeko yavugaga ngo ntukice, ntukibe, iyo bavugaga ngo ntukice, iryo ni itegeko. Mu butabera iyo bavuze ngo itegeko ryo kwica ntukice, bavuga n'uwishe igihano akwiye guhabwa. Ni ukuvuga ngo cya gihano cy'amategeko nico Yesu yishize. Imana ngiramurere yerekeranye kugira ngo n'ukuri Imana n'ukuri umuntu, ariko kubera kuko wabaye umuvumo w'amategeko kandi kubera kuko wabaye icyaha, sizubira kukureba kandi kumva umuntu ariko sinkundi icyaha.